Tuang ngopi boy. Terakhir bosan. Apa dilus-lus boy kan tuh gue itu. Apa nih? Tangguh. Mungkin. Dia apa gue? Wis. Berapa ya? Warnanya kayak sekuteng guys. Baru Sekot-sekot. duit ya. Mungkin itu salah kerjaan. Itu tapi Mengusap kok. Gon ku jago bus di tengan udut. Jadi itu orang Orang. ini udah rumah nih ya, tek ya. Yang apa nih? Asal ini mungkin bukan. Woi, bro. Untuk bro. Oh mas, Arep endi? arep ngono mas, mlaku-mlaku wae enak apa? Arep ngapa ngono? Kene bae jogong-jogong sit udut. Jogong. Apa tuh? Piye? Umbe-umbe disit ben adem ora panas. Apa kuwi? Jus. Sedang jahat, Bro. Ben nunteke ora ngrungsung. Mendem ora iki? Ora karo udut, Mas. Udut enak apa? Iya. Ndi yo? Iya, Bro, anaknya. Aduh. Wis suwi dadi preman iki. Preman kene yo sampean ya. Nang kene sapa sing ora ngerti nyong. Sing duwe kawasan lah. Nih, bagianku. Karo udut, Mas. Panas ya? Arep endi? Arep mlaku-mlaku wae iki golek kerjaanan. Rantauan mas, pengangguran. Daripada nganggur. Mending kene wae. Jagung itu duit santai wae. Iya tapi. Iki anak buahku akeh. Boleh tak mas? Boleh. Lah dong. Ra iso. Ih gampang. Jari kapan-kapan. Apa medora? Boleh lah, boleh. Ya Allah mas. Si bujang wis ngombe wae. Piye tuane kowe iki ya? Ngopo, Pak? Arep melu iki. Kene. Gabung wae ora apa-apa. Astagfirullah. Wani ora kok, bentar wae. Wani aku. Burung wani lah. Preman kudu wani. Burung wani aku mas. Burung pengalaman aku. Walah. Wis semua tak ajari. Anak apa? Kayak sing apa kayak ngombe apa? Urusanku ngombe aku dhewe. Ora kelingan dosa apa? Hah? Urusan buri. Astagfirullahaladzim. Wis anu ngapain? Ampuni dosa-dosane ya Allah. Muga-muga iso tobat. Orang ngerti hak. Hebat sampean. Aduh. Ini kali terakhiran ya. Pokoknya bos, kenapa bos? Iya, Bro. Terakhiran. Orang pun. Bos lah, entek lah. Bos. Puyeng gak saya, Bang. Ngeri banget nyoplosannya nendang. Belum. Dibakar murup ya. Aduh, kebakar sak ginjal-ginjale. Kocluk.
Indomaret buka 24 jam. Gua tukonya nang Indomaret. Nggak nang Indomaret, nang Alfamart. Dembe pasti tak kepes. Aku ini boleh tuh orang ini. Oh, sing tuku kudune aja preman, anak boleh preman ngono. Yang toko bangunan. Kayak semen karo rabu. Bombe ora. Bombe. Berarti ini acos. Aduh, mendem mah bebas. Biar orang dia. Ora apa. Mat, Begitu lo kok begitu lo. bagi siji bae. Begitu. Ya gua pose bae. Begitu yang top. Iya iya. Oh iya mati. Yang utama nih lo. Oh, jajan libe. Tatanya bisa ember enak bener. Wah, mantap, Bob. Mantap. Waduh. Aduh. Entengnya orang apa kok? Sikat cak gelasnya ora kok. Tegas gelasnya. Bisa saya foto ke pangan. Gendal men ngene lho. Isinya foto lo. Waduh. Orang rumah dia. Pengen ya. Wis enteng gue pengen. Untuk mana tuh mana? Orang malak sih lagi. Sudah. Oh, ambek bos taplak tuh restoran. Udah dipikiri kayak mah. Restoran. Wong beda. Kelek ngono ya. Iya. Taplak kok pengen. Jejak generasi yo, gliding. Tapi pengen makan kan. Kenapa di musik? Kenapa aja? Saya naik komat. Ajal sudah. Mati. Gomi. Rokokku, bos. Aduh, ngajak-ngajak, bos. Mas. 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 Waduh. Kakek ngombe iki kene. Persis. Tuwen. Aduh. Duit apa hilang apa itu dari sepatah. Nyong nyesel wong sing tak kasari malah nulungin nyong, wong sing pada tak percaya malah berkhianat. Tobat. Assalamualaikum. Salam Mas. Piye wis sehat? Ya wis mendingan ya. Mendingan. Alhamdulillah wis mendingan. Wis gelem ngapa-ngapa maneh. Stopat Mas lah. Menang. Pakai koyo hilang. Bilang Digawa kali kancane kaya. ya jangan ngombe maneh lah. Sedih dosa. Wis enom sampean. Jadi wis tobat ya. Ingat wong tua. Belum bojo kan? Oh Mas. Ya iya, cuma mobil bae lah. Saya wis tua kayak apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Wis ajan. Harus apa Mas? Cari sini.
dari santri nasional